Yat dit sa hotsoy medical center de khanet nihish ilne to hono yu besh bekhne ben hich dahwalne khakolat de kwasn sa nast aids ada bits eze be ada at seta dohno dahwalne khodit sa hotsoy de eze in the bahongan ge tra khaz ango alket no dahko ko ada at seto a large eze in eze ne khato eze in the bahogan gonne dal nishigi ba da tsedo ado salao do kontan sese do hotraga in the da hastuido sani bahogan gandal nishigi alto ba da tsedo ado na gonne nihidene bets ispa da has ahegi ado tron hidene ba da tsedo ake the tra gonne has anigi ya kon khayda ado ba o tsigi kon bahas adole di is le Washington de yedashni akhoha kola the kosen sa nast aids ada bits ada tse ninzen go nle taje na hol shish go dadze in the dat altron hidene ba aze holondo ashon de shidene ata holya nihila thada kis ado ayoj anda khay ado din hinni don hize biketasti igi chidonol akut yat go kon kenada honit ido le do kon di de kosen sa nast aids ada hol yenigi bakhadi kha ahe. The mission of Fort Defiance Indian Hospital Board Incorporated is to provide superior and compassionate health care to our community by raising the level of health, and quality of life.